Mira kono mero wote. Anakuja mete. Wewe unataka utajua bana sio ishi tu nacio. Maite na mao. Ino ni video iria iriga gutherema ciumia igiri hituku ikionania muiritu umwe wa sekondari ari muri uhinde ya gucoka thukuru na gutiga andu ingi na kigagayo muno makiria ciari makiyuria ciuria nditu ciigi ureri wa ciana cia thiku ici na hihi niki gikoretwo gikiria kiria kingi. Thabari ya kwirambiriria mwena wa Naikuru na kuria turacera imwe cia irabu iria ikoretwo na mikawa thiini na kwizukira mbica citu cia hitho tugacemania na family itiganite. Amwe ao mena ciana ciao cia gatagati ka mwaka umwe nginyagia miaka 16 na kwizukira mbica o ici ironania uria muthuri uyu aranywa njohi mbere ya ciana ciake. Nao makiria waru no kiuria kinene hihi niki giki kingituma muthuri toyo nywire njohi mbere ya ciana ciake na hihi ciana ta ici cingiona maundu ta maya kuma kuri aciari ao mari anini uri makahana atia marikia kugimara. Itha ici ni thaa 8:46 na ota mutugo kuri mbeu njiti ingi riri ni rikori thari uria gukomana aria hihi aria marathoma magokira makaziriria mathomo mao ndu wa guthondeka muthingi wao wa muturire wao wa hau kabere no mugaru no horo ucio wothe ingi ao guturi thaa ici uguo ni hindi amwe yao marakorwo magithiuruka irabu itiganite no tukuri watuirwo muthenya. Neno ni ubishiri ratutuga maitho airetu na anake magithie nange makiuma irabu itiganite mihumbire yao irikionereria kiega kia nyota ya gwikenia thuthuria witu ukionania matukanite arutwo a secondary na university na aingĩ ao ona wamona guku ni kura morire kwao na hitho ciari ao matekumenya. Nikiwa home nakwanga tu like nakanga tu kwa hao unafanya tu kazi like every good girl vile anafaa kufanya kazi unafanya kazi vizuri unakaa na mamako unakaa babako unaona ya sasa mimi nikikuwa nyumbani na kunywanga but sasa during the day inabidi nikuwe mzuri nikiambiwa Faith fanya hii nitafanya fanya hivi nitafanya ndio wasisuspect kitu yote. Then ikifika usiku nitajua hawataenda kulala hawatairudi kuangalia if niko ama siko. Sasa mimi nitaenda tuseme tuko na form mali mimi nitaenda kukunywa alafu nirudi pengine around 4-5 hapo ndio nirudi. Hakuna mtu anajali ati ulilala aje unaona aje. They mind their own business. So unaona at least you mind their own business inakusaidia. So utatoka tu usiku uhepe vizuri uenda time ya kurudi unarudi tu like umetoka hapa kwa duka unaona basi hautarudi unaweza anza kuchenjia kwa best yako juu saa nikirudi of course nimevaa poa atashinda umetoka tu kwenda kwa duka unaona. So I'll go to a friend's place nichinjie huko niende asubuhi nitarudi tu maybe nimetoka kwa duka ama nimetoka kwa kina huyu unaona. Uhoro wa maniati aingi ao me mutego-ini wa unyui wa njohi na ndawa cia kurebia na mathomo riu mathiagwo irabu-ini tuko gatuo muthenya na mumehia nitwitwo fashioni. Nihende ndĩraumire 17 years ndathi rĩu 18 years nyuaga kiroko most of the time. So utagera best yako atisere hey leo uko na nini uko na pombe kitu ndakuja kitukate hapo ana make sure ananipea. So by the time 10 na dikonywa muono hivyo from 10 na wazazi watafika kitu 7 8 kielekea hapo hiyo period tutakuwa umekuwa sober. Nilianza kukunywa form 3 form 3 kuko na best yangu hapa alikuwa ni mtu hizi pombe tei nini hizo vitu zote. So akakwanga ananiambia but sikwanga interested hivyo sana.
but finally siku moja aka succeed tuseme aliniconvince. Udathi form 3 na form 4 ndio dajiria kumenya ilikuwa za desk mate yako wa umete shukurege hawe he konyuale neta dio na arimo materi that kufuatilia mundu wajiraga ria shukuru wa manyu aginya fangi ria mundu aginywa fangi gwa gukena ndo igo gutindo githeka nyamute icio ungienda kumenya mundu aginywa ri na kuri mwe ndamwiraga andehere njohi shukuru. Before campus tuseme tu high school, that is nilikuwa msichana mzuri, nilikuwa nimeokoka, nilikuwa naenda church. I remember hata nikiwa shule I was in CU, I was among the CU leaders and all. Tutakumaliza form 4, I wanted to test life. I mean, kila mtu alikuwa anataka test the waters, unaona. Kuma hindi iyo riu handu ha kwitahitahitanira mathomo-ini mahitahitanagira irabu-ini. Bash na birthday parties toria makoretwo magicita no maundu maria makoretwo magika kuo no moi. Tukaanza kucheza game fulani inaitwa spin the bottle, ni ya kuraundisha bottle. So immediately the bottle ina land kwako, utapewa, if you are a man utapewa a lady. Iko kama truth or dare, lakini sika hiyo, but it's more of dare than truth. So utaambiwa, let's say, so bishtangu fulani akanini, the bottle will land kwake, then akapewa a certain man wanini, wakaambiwa they are given 10 minutes waingie kwa bafu. Kenya watafanya huko siataki kujua, but 10 minutes zikiisha warudi. So after the 10 minutes hawakwa irudi, bado wako tuko ndani, wanagongea mlango but hawatoki. But suddenly tukasikia the noises, so obviously they were having sex in there. Tumeenda room and then he's all touchy and everything. Of course, you know, like ananishika, like he wants to have sex with me, of course, unaona. And yeah, something happened, we had sex. And the next day we're like, what really happened? Like, hata si boyfriend wangu, unaona. And to make it worse, kwanza kama mtu hajatumia protection because uko haya kwa haya, unaona. Utafeel tu my regret, but bado ukisikia kuna bashingire mahali bado utaenda tu, utakosa kwenda tujusijui itakupenia. Disadvantages yenye inakuanga nayo kuspin the bottle, tuseme madem ni wengi na maboy ni less. Sasa unaona kama wewe ni boy utapewa over 3 ladies. Wa round bottle ikuje kwako the first time utapewa, let's say, na mimi. Irudi round 2 ilan kwako bado utapewa mtu wa 3. Then ingine upewe pengine another lady. Times when nimeenda bash and have had sex with someone who is not maybe my boyfriend, unaona, like inaweza kuwa around like 5 times or even more, because there's this game unaweza kuanga mnaenda kupati na yeye, you just party na mnajua after that you're going to have sex, but he's not really your boyfriend. Undu wa kumakania ni ati magika maya mothe makoragwo mari ugwati-ini munene, kuona kaingi monanaga kimwiri maria riu na kaingi matihuthagira mipira ya kuigitira riria monana kimwiri. Unajua kitu ishakuwa like it happened, ishakuwa, you can't reverse it. So kama kwa ukili na ukapata, ushapata. Kama kupea ball, ushapata, unaona. So like ishakuwa. Of course you regret, but then will I ponder on that the rest of my life because it happened? I want, unaona, and I won't stop living because that happened, unachiki. So as in ishakuwa tukamba mbaya. Afterwards nilianduma kama kaja wetha besha ndio cia P2 ndote icio, alafu ginya kuri agi ni young na ginya nimekire icio kiria iria shekagirwo niguo ndokangie pregnant. Kitakwatia ni family planning icio tanyamuta icio go niguo ndokangie pregnant ndo nimemenyete mathia bash, like it's part of them as squeezy, having go party, drink, have sex with anyone and then life moves on. But kuna tunaweza ongeleshana they don't care.
aingĩ ao meciragia nĩ magatiga maũndũ maya mothe marĩkia thukuru kana mahika matekũmenya atĩ ũyũ nĩ mũtego makoragwo magĩingĩra na nĩ mũtego wa maica. Alice Wanjiru arĩ ũmwe wao, mũtumia wĩ ũkũrũ-inĩ wa gatagatĩ-inĩ na ũrĩa ona thengia ya gũkorwo nĩ matiganĩte na mũthuriwe nĩ ũndũ wa njohi, ona thutha wa gũcoka kwao mũciĩ atigagĩra nyina mwana akora na agathiĩ kũrara kirabu. Ndiye giuma matitinda makijoria, mamu unaenda wapi? Dinera macho enough. Mimi si mtoto, so msiniulize ninaenda wapi. Marriage aga no igucenjie. In a way, ukoregi na chachu kono na ndirathi gwika ati fatol gaidage jejeria muturire wakwa na wa muthuri wakwa ri ona kanitha ndiragethi kugira ki. Tondu nie kanitha ndari wa hare uigwa hare mbere. Ni akone press ya rucine ndiagaga kanitha. Akone guthambia kanitha ndari waho. Akone gutheria kanitha kuwo guo njatwe na undu ndari wa hare thini fi. Reke njuge nĩ muthuri tondu ni ndonire Ngai uyu no ndundu marauga ni aroka ri nie wakwa ngani acereirwo fi. No hinya kumenya kana mwana waku nĩ aingĩrĩire maũndũ maya makoragwo makĩhũthĩra thiri no hinga kũhithĩrĩra mĩtugo ĩno matigakũranwo nĩ aciari. If wangenikalisha chini nikiwa myang waniambia campus iko hivi na hivi na hivi ama out there iko hivi na hivi na hivi, like at least ninge limit some of the things I do, because unakam kujua stories za ukenda stories za kitu kama P2 from a friend, unaona hizi ni vitu zenye my mom or dad should have told me, unaona, because wanaogopa, like it has resulted to who I am now. Doria ndakwira twari close to anini na mam ati ajiraga maundu because ndajiraga kindu ona no iwe I make joke ajira atiriri muthi ni guthie kwa boyfriend no ndaleka ta joke kumenya ku try to gain information no I don't open up because we are not close. Aciari aria mekuo nĩ matuĩkĩte busy mũno, nĩ matuĩkĩte endi mbeca tondũ kwendetwo nĩguo ũka andũ mekenda mbia, ũguo marenda mbeca gũkĩra ciana. Time ĩrĩa nene mũno mũciari arahe mwana no rĩrĩa megũthiĩ nake kĩrabu makanyue njohi weekend, ĩyo no time, na hĩndĩ ĩyo nathiĩ kũmũbundithia, hĩndĩ ĩyo nathiĩ kũmũruta, hĩndĩ ĩyo mathiĩ ikeno, na no nginya tũgerie ku balance maũndũ mothe. Gũkenia mwana nĩ kwega, but ũmũkenie ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na harĩa hagĩrĩire. Kũrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia, na tondũ ĩtagwĩta na kĩra mũhaka wĩcũranie nĩ hagĩa thogothanĩire tuogothe rĩngĩ. Tũmenyerere rũciaro, nawe mwana karega nyina gatirĩkagia wega nĩ gũkua gakuaga. Mwana nĩ endaga kũiguo akĩendaga gũkinyĩrwo, na kwĩna thimũ endaga gũikara ũkĩroraga thimũ no mararia nake, na mwana ndabatiĩ gũkorwo na thimũ ĩna password hĩndĩ ĩrĩa enda one roof, hĩndĩ ĩmwe one roof under one roof ubatio ukorwo control mwana ucio ukimenyekaga atia aikaraga atia. Na ningĩ ndugecirie nĩ gũkenia ũrakenia mwana, we hĩndĩ ũrathiĩ kũnyua njohi mũkanyua nake hau, onage ũkĩnyua ũcoke ũmwĩre njohi nĩ nyua. Hĩndĩ ĩrĩa arona ũkĩnyua ũramuonithia njohi nĩ nyuagwo nĩ andũ, ũguo na hĩndĩ ĩrĩa akambĩrĩria kũmĩnyua ndũkambo blame tondũ we mwene nĩwe watũmire aingĩre thĩinĩ wa ũndũ ũcio wa njohi. Handũ-inĩ ha Kameme TV mũrurumo wa kiumia, rũciaro rũbuthu, itagwo Jenga Bawaboy.